lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Kumusta ti panang selebraryo itinaglabas a Christmas ken baro atawan? Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangan. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Ti surat ninta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpaylinged di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo, itinaragsak kanarang ay abaro atawan. Naawisak mat ang nagsurat, tapnoin nakibinglay to'y padas ko, amadama apagdaldalanak ita. Kat kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam, maipapan iti daytoy abanag. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Talaga ka di, desidido ka na makikalaysay ti Dalia Felix, anak ko. Wen tatang, amuyo mo't nabayagan na plano mitag kalaysa, san ka di? Wan mat ket di Oo, apay nga roda kasta ti reaksyon nyo ngay. Kaslasan kayo mo ta naragsak. Kan, apay akas lagdwa-dwa kayo ka ni Felix. Saan mat nga ti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amangan no... Noan niya, tatang. Napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kunanamot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan ang madalat tamot danag ko. Panagrik-nak ngamin kat kasla mapilpilitan lang ni Felix. No may papanan iti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne na adda dito balay. Kasla liklikan na ti anak mo. Ay na, suspesyal lang matdayta, tatang. Ngala, lipatan mo tinaybagak anak ko. Ang panagkulak at nasaysaya at sano, agyan pa ilang ka na kami ni Roxanne. Total, sigur matan nga dahi ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No yawid mo ni Roxanne di balay na Felix. Sa bayam ko malatan nga agtalinaid di ti balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talaga nga awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Insan, katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timul tulong anangas asikaso para iti pan nakaisagana ti amin. Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Dayta kat ti maidatag iti altar. Launay insan. Ti amok nga rod idikat. Awanan ti mangayat kanyak. Gaputan na ganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi kat awanan ti mangkalay sa kanyak. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbiduta. Gaputa dimtingmot ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso day tati kunada a destiny, insan. Wala, insan. Isa, sika Biro kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno a maikasar. Ay, uwan to, insan. Dumteng tulat ta dayta. Ay, gayam, insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix? Kayat ko asawan. Itugot mo ka dimat, ijabalay da Felix ti anak mo? Ay, kayat ko unay nga itugot insan ng sanbot akayat datatang kananang. Agbati mo't kano iti puder da ti anak ko. Sa bagay, nairuam damat ngaminan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta,
Makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Siga talaga insan, Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketsak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ng tungpal iti day tangarapaap ko. Wasak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay anatong palti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande? Ngam at least nabendisyonan ang ti panagdan na takas agasawa. Ba nag-apakaragsak unay, Felix. Wasak mo ta. Isang umay ka man kitlita. Mga ramit taman iti baby. Nakadi. Ay na, saan adita, Felix? Saan adita kunak? Mag-ikiat. Nay, kunaklakit din no asino ti sa nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Dakayumot gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak ko mamangibaga iti kwartam. Ha? Anda ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamat nga awan kwartami ka ni tatang mau. Sa nabalay, taitad kung tumatla ang adagaw sa apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sapay, awan mo nga kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ikan ayan ni Felix anak ko. Kano nagdakkel matiswildo na. Ay, kwanang. Saan nakangik-ikan ti asawa, Myren? Mabit lang. Mangibaga iti kwarta ni Felix nanang. Baring adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kan kwa na, tay sublik mo't lang adagaw sa apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone, bakit? Lakay. Hindi ka di manan nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka no ti masapol na. Kwarta ka di manan? Ay, awin ka no nga rod lakay. Pagbayad na ka no, iji pagadalan. Manan? Kat no kaano lang, hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat da manan. Ha? Apay nga, asikat yung umay da daw dawatan. Kat amuda mat nga awan trabaho. Jay amana ati apan da pagdawatan, saan kat asika? Apay nga kastamot ti ibagbagam. Sakit kadi ti panangtid ko iti kwarta iti anak ko. Wana, ta kwartak mo tititid mo. Saan mo mat a kwarta? Felix! Siyak mat tagtab trabaho. Siyak ta kinsweldo ititid mo, sana sika. Saan mo mat nagbandugan na ita a kwarta? Kunak man no, nalpasta na nagsaritaan ti maipapan iti daytoy abanag. Ha, Felix? Ay basta, awanan ti adupay asao Irene. Basta kwartak ititid mo iti anak mo, saan mo a kwarta? Nagbandugak na ita. Saan mo ang nagbandugan? No kayat mo ngay kaniti kwarta ti anak mo. Agtrabaho ka mat. Naawatam. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Uwen lakay. Nagsayatan no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak. Kat lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko namalakay. Ay, kwa. No sika, kat may kadwa. Hanggang no siyak, inauna. Felix! Ay wala man na yung bagti-bagti ha. Di ka unay agbambanog, mangan kay tinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipas ngay mo.
Wen lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala. Taayabak ni Auntie Betty. Iso pa lang ti makaamong aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pa'y mo't lakay. Bayam ka di, asyak pa'y lang ti mga ramid kadagita. Ayabam tulaangan ni Auntie Betty, intong danda ni ako nagpaskay. Ay saan? Basta aywanam ti bagim bakag. Diyak kaya't nga tadaga sa mapasama kiti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan ko maanatangkan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asigkak man. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Tinasayaan. Umunagaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Bukay ka dito'y kusina, anak ko. Adda kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achichichi! Achichi! Ala. Aw-awirin pa'y man nga rodbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, ameriendaan tayo. Sige, Mami. Ha? Umay ka na di nga. Oops. Agay-ayam kayo pa'y kan ni Manang Murok sana, balongwan. Eh, kita ba? Ano may patang ni Brent, Roxanne? Ay, saan, Uncle? Irene, iyag mo lang dito, nataramidan. Saanan lakay? Sa nabali? Adadalaang mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutot laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awer iti anak yo Ay, nanak ko nayo pa'y nanang. Kat no dandan ni dinan ibatan, no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman, ama isalsala, iso nga agsangit ano kasdi ama idiso. Malagip ko lakit nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awer idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang daydi, ita balasangan. Adda pa yun adin na. Huwan nga rod kat ti paglidayak, kaslasan matpi man apagan ano ti asa awam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga uray ibabaon mi kan itatang mo nga umay dito'y balayo. Di na kayat. Ngamen, saan ka no apan pansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne, nanang. Wen. Saan mo't nga di kastaan, nanang? Ang mga no adala ang mo't ar-aramidin ni Felix, no maira na nga dadtoy. Iso kunayo adi na pampansinan. Anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mo't adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo. Nanang, agam sana bale, takanayon bimot apalagi pan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanaga medya anak mo. lakay, anya nga tanong, padasak mo ti agapron. Abay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. Saan mo't nga ti kasta lakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaited mo iti anak mo, kasta ka ni? Ay, una, nani, kababain mo't ngaminin ken ka. Si kaamin ng taggas-gastos dito'y balay. Tapos, mainay-nayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay, katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusan nga gabron. Makamu ka, nagdiskita rito saram. Wen, di ka madanagan. Talaga akas ta ti aramidag. Una, kita akman no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita akman, Irene. Insan Carmela,
Amangan no, mabalinak manin a dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga numatulungan ka. Kaya't ko kumamot ti agabrod insan. Pangaasimot ata tulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam, insan Irene? Wen insan. Sigurado ka? Wen insan. Sigurado ak, 100%. Ang insan, narigat ang trabaho dito'y abroad. Kang ronaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Nakaammo ditan insan. Basta kayat ko ti agabrod. Iso pang asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabrod. Iti kasta adamot abukod ko ang kwarta insan. Sigurado ka kadi talaga, insan Irene? Uwan ko naklangarudan insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta makaabroad ak mutan. Agabrod ka kunam anak ko? Uwan nanang. Kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabrod. Inuray ko laang nga agtawan iti 5 ti anak mi ni Felix. Iti kasta mabalin ko nga ibati. Apay ang masapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Kadlodakal mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga oray saan ka nga umadayo. Nang, kaya't ko ti maadan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti koleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalo kaga, tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent, asino nga iti mga iwan kenkwana? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir kenkwana nanang. Ay kat si ka ang arod. No anya ti ammom apagsayaatan niyo, iso ti aramidan niyo anak ko. Anya? Sa dinungay ka no tinapnapanan ni Felix nanang. Ay, jak ammo anak ko. Basta ti kuna ni abalayan, saan ka no anagaw awit ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti obraan na, iso nga intulod na pailaan dito'y balay mi ni Brent. Ay unay mo ti asawa. Napnapanan na ngay ngatan. Aw-awagan ka no da abalayan, ngamsan asumungsong bat. Agri-ring laang ka no ti cellphone na. Ala. Ano san nyo pa ilaang nga rod ang awirin ni Brent nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanagam anak ko. Okay laang nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman nak nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod nanang Baliwak tumanin ti umawag intong madamdama. Ay apo, si mangput nga minon ti boss ko. Asikaswag pa ida nanang. Sige anak ko. Bye. Bye nanang. Ay na, ipagamit siya anak di na namnamaan na makontak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin. Di na namnamaan nga agsindubyanda. Day, adya ti kayat mo asawan lakay. Saan siguro ngayon baga ni abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix. Gapo tamabain. Ngam amukon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagam man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam tapno amok matibagbagak. Ay unay kanaya bakit. Apay di mo pailang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menan apunsaw. Ibagam ta sa anak mo't amamad daw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid da ni di probinsyada. Anya?
Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kinwain, nabayagan nga da relasyon da. Nay, asino ngay matinakaamuam iti da italakay? Ti ama ni Norma. Anya, Anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsina da iti asawa na gaputa arte ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kan, ngam di ka man laang nagpampanunot. Nimawag ka tapno sermonan naklay. Nasaysaya tapot din talangan ti saritaan ta Irene. Ayop ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti inam. Taisudan ti makamo ang mga awir ka ni Bren. Sana bale, tamang tidak iti sustento iti anak ta. Nga, sigurado am lang. At ti anak ko lang ti maeranon. Saan kat apatid ti anak mo? Felix! Nalawag mat siguro tinanghag mo. Among ka di! Nga agbababawi at anak ikalay sa ka! No kasanot ti panagbabawim. Nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. Namok lang, kumakastimot lang di pagtungpalan ta. Santa ko man na nagkalkalay sa. Tani normalangan tin kalay sa. Jaklim pagarup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kat tinasakit. Adamat lang anak na. Dua pa'y matngarod. Ure dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilongam sika. Adayo analala ingam sika. So di ka nagreklamo. Tabasol mo matlaang ti amin. No apay akasto ti nagtungpalan ta. Basol mo. Nawadam. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika ti nakabasol. Ngam ibagam pailaang asyak. Awanan ka kiti itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagano dita. Apay, si kalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wan! Agsinatan na talaga! Ngamin, iti kaano man. Jak pulos na rik na ti pudpud no apang matag manipud ken ka. Nawaya akon! Kat nawaya ka matan, Felix! Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adomdomngeg. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita kat inpatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Agingga a napagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaurnong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Hello, auntie. Hello, balasan ko. Kumusta ka? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko mat dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta, makaumay ka mat dito, oy. Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag. Ada akon dita. Wen, tapno, adaman mo tikat kadwa karumwar tunggal ag day off. Wan, auntie. See you soon. O sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Kwa, ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, may papan iti panangilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay mo nga paiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo a papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta iti saan nga agbayag. May schedule ba ti flight ko? Oh, Oh,
Apay ngagsanay ka kasta. Pampanunutak lang amin ti ada yung kanyak no bilang lahi. Unay kan, italaang daytoy. Ken maysa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para itibuklan tanto a pamilya. Ay, naimbag ka pa'y friend. Tani, maka-abroad ka mo ton. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang makabrodak ko ma. Naimbag man. Tas ipapalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. One friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas. Nang runa itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, puno day ta, friend. Uray ag trabaho ka, ti 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wan nga rod, isong an-anusak pa'y lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay, kawan Bara nga, no makaurnong mat, iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wan nga rod, friend. Day tamat lang ti plan-planwan mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragragsak ako unay ka anakan. Ayun na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wan nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit, kumusta? Ayos lang, mat, auntie. Wala lang. Aginana ka pa, Iwan. Kabayatan ti pa naglutok ije kusina. Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyan da. Kasta ka di? Waniha. Iso nga, inaldaw adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginana ka pa'y. I-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wan, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Kitunas ka na makabayad akit tuition fee itawan no inton bigan. Sana ka maki-exam no, sana ka nagbayad. Sa pa yung nakais-istriktura. Kasta ka di, manuwaron ti masapol mo. Oray, 12K manong. O sige, mabigat kang ton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama, tadamat lang nga tanga ki Jaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na eh. Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa iti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat, aga maging gaita. Agayan ayat kayo pailaan. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehyo. Kasta ka di. Wan, auntie. Maawatak mat. Gaputa iso lang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay. Apay anyat year nan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa ay iti 2 taon. Kasta. Husto Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wan, auntie. Barang makaurnong kaming tumatan iti aramatan mi nga kalaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numapalila ko maapapartakan ti Aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kit dimit.
Maala nga ron. Agi na nakangarudan. Tamang ni Saganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, Auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado ang mailiw mo tinkin ka na Manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wen nga rod, Auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko. Iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oh, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten, ti para kada kayo. Wen nga rod, Auntie. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti hilaw ko kan ka. Sana bale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsangutan. Wen nga rod Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kana kayong damat na marabyan. Nangrona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay kito na. Sigurado nga umay dagi jay. Uri dagiti kakabsat ko kat mailiw damot ken ka. Wan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Ay na! Nakaragragsakat unay ang makakita manenkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolate. Agi na nakapay mat sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga Rud. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Aywan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti kuleyo. Long table na Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Or-orayan laang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. Oh, kita mapanan titawan, friend. Mano titawan mo? Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay ka nga agsubliman na ni abroad. Larry. Oh, kaslata kahit mo ibaga, Mariel. Anya reta, ibaga ma. Nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan. No anya ti plano. May papan ka data. Ti kayat ko asawan. Ti pa nagkalay sa ta. Ko. Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta. Saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel. Oh, apaya na pauli magkamatan, Larry. Pasensya ka kuman no nagkariak idikan ka. Akalpasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Amok ang maawatan lak iti dahit yung ibagak. Naskan kami na pagkadalag pa ni Luisa. Sana bale, tama no lang matanatawan kat makaturpos matan.
Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry, Sapay la kumata maawatan nak Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siyak la may sa. Awan matkit iti parikot, iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam, panunutin na mat kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay, ti kayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mat nga umubing. Dahita nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti ka kabsat na, tumultulong hakmat. Nang raw na no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, auntie. Taamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan maadaan itinatal na pamilya. One month. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaid yu ti agadal. Damag ko nga dakaroon ka ayan-ayat mo. Ha? Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal yu kumapay ti ipangpangro na yo. Wan Manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din aya. Agyaman ako kasta. Ibagbagak na ito'y gaputa para matlakada kayo dayta. Baganagan ka? One friend. Ay, makapasan na ay. Agor orayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakunana kanyak. Ay, unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami aduha. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray ko day tagon daway. Apaya kasta tila nga, Mariel. Hindi pa na minsan, kasla madmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa. Awan, auntie. Ay, usak lang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan nabalik ta? Rumwarta inton day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maisa, manula ang inabulan ti Orion ta. Makaawid ta man ni di Pilipinas. Wan man, auntie. Magankit di mo't no.
Ada parikot yo kanilari. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie, jak ngamin amo. No kasanok nga ibaga kanilari ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Jak man amo. Ngam, kaslain inot mo ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasaya at magtasinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batam. Apay, ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kong ti saritahan ta. Ado pa nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas takamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang naaramid ko. Ag sarita ta kumapay mata. Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko nakmad. Sige, bye. Ading ko, kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa. Idi na pan pay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay nga, saan ka mat ngayon ima ijabalay manang? Kukwa. Pabit lang. Masikog ka? Wan manang. Naimbaglangan at nakagraduarak pay. Sayang laeng, tasaan ka nakattend iti graduation ko di last month. Wan nga rod, kaawawid ko matngamin. Sana bale, tinapatag kat nakagraduar kan. Wan manang, umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan na ngayon pakpakam mo kanyak. Kan awan ngamin tinakit-kitak iti Facebook post na. Nakaawi din, isadyak matam mo. Ay kat sarong karam ijabalay da amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita matlahan. Masapala makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adi na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari. Anta ka di parikot? Diyaka mo. No kasano nga ibagaktan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anamin pinsan, Lari. Anya ka din dahi tang ipagpagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pay a makaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan tati para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam. Manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Lagip ti napalabas.
Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kani pagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak mat ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak ang makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga addan pamilyana. Rugyak man nga ti agsalaysay idi adda akpay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasamak. Wow! Nagpintas mo't ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro Siyempre, regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay, wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya? Ama mo nagmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? One matkit di, Mars. No kayat mo? Itidkan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay, katuan, Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo jay balay, okay? Okay, 7 pairs. Jackpot! Ay, sayang. Nakabuno takpay laang mat ngamin iti 4. 5 kin size dayto yun, aw. Ay, sayang. Pir-pir kumama dayto yun. Ay, sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manet. 3 balls, 2 hits. Tudas. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti majong. Ay, oon madam, mabait laig nga raw ta mangiluto at iti meriendaon niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Magtimpla ka matan iti juice, okay? Oon ma'am, sige nga raw. Ay, kat kamada manan atap no mga bakak man, Mike. Wala, lalaingan nyo nga minti agkamada tap no tumudas kayo mat. Simangpat ka din ng equipment nga in order tayo, Ivy? Wan sir, ni Carlo ti binilin ko ang mapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na-deliver. Okay, nasayat mat nga ron no kasta. Oh, sir, okay kayo lang ka di? Okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurak mat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta? No, kompleto mat lang dagiti in-deliver dang in order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy, agyaman ak. Uy, apay akas na tila nga masimang pat, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay? Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't tungagpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagat nga rod ni daddy mo, Kalpasan na, si kanton ti mangibagano, anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha?
Kat no, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day jayan, Daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko ha, Daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko a cellphone mo. Sige matan Daddy. Please. Ay, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kayat ko akasarita. Sige, Daddy. Mami. Oh, muti nga rod. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman ngagbiag akas labak nang. Apay ayan, lakay. Katbak nang tayo mo't sanaya. Kin may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldong, di ta uman. Alala. Mano kumaaya na ito cellphone, bakit? Nadya kagbidot. Mapan, 30,000. Pesos, naginan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken may sa? Agur-urnungak maten, tapno into nagawid ak, addan tumot aramatek amang rugi, iti oray basit lang ang negosyo. Kaya't mo asawan. Di mo kaya subli dito abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga gnanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mat amakaden na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin ti agsarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramite. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, sikamat kaya? Amom, sir. Kanya? Naggasat man ti pamilya medyo Pilipinas. Apay matanak ko ng tikasta, Ivy. Ngamin, adanam naman dakaskan ka. Wala. Awan mo't ngamin daddo maagas-gastusak. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ti educational plan para kanya Erika. Isa basit lang nga banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkalikaguman da. Sa bagay matkit di sir. Ay, mapantaman ket di ijay coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay, kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir? Sure. Okay. Kasano, Rose? Nakapag-desisyon ka din, may papalit ti kotse, ngay pagbagakan ka? Dayjay? Uwan, pare. Njak pa'y ngamin na ibagakan ni Albert. Ay, kaya tibaga mga mila na, mare. Mga unan nakapay ti sa bali. Bay, tayin inutok na ibagakan ko na, pare. Basta, di mo pa'y lang iti sa bali, ha? Ay, kaya depende iti tulagan, mare. Nagnginan tumat ngamin ti panangtad mo kanyak. Amangan mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met. No kayat mo, ikan kay ti nababa at down payment. Ha? Pamom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klas at ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Edi kasta, mariknam no kasaro ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Sige. Mayata kiti dayta, pare Bernie. Ato yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na Ivy. Sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga rin ti tiyan ko. Itay pa marikrik na ako. Nangrugi di, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasayaat, agawid kayon. Iti kasta, makaina na kayo mat. Malumatan nga aldawan ako overtime kayo.
Tsak pa nga malpas to yung report ko. May papan ti specs na ti machine nga in order tayo. Palpasak lang di. Kalpasan na. Agawin na tumutan. Okay. Da kayo nga rin ti makamo, sir. Awagan daklain nga da ka sa pula niyo. Adak lang di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman akmanan. Awan anyaman na, Sir Albert. May sama ng payakis, Rose. Anyan, sika talaga, Bernie. Gusto na. Ang mga nada makakita ka data dito eh. Sige, mata na. Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo bigsanan ang mga numangag na ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mat. Dudwa talagang dito aro bayan ti palayo. Bernie. Sana kita makikias. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumabalin. Diyak kumakayat nagsinatay ta arabi. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala, agawid kan. Ta sumurikak mutin dito balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na, Ivy. Inaramid ko lang mati trabaho. Imbaglangan ko nang tanagustuhan mo't nagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh. Apay kasta tila nga man nakakita kanyak. Di ka di maragsakan, tadaakon? Ay, kuha. Saan ba't niya itikas talakay? Siyempre, maragsakan na ka. Oh, Erika, anak. Daddy! Oh. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kuha. Amangan no, aday di kusina, lakay. Ibagam, tamang isaganay ti pagsasangman tayo. Kabayatan aluk-lukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko ti kotse na kaparada di tarbar, bakit? Ah? Ay, kuha. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang kay ti kotse ko nam? Sa dino ngay tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings taan, lakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta, no adalaeng ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Iso nga rin nga da ijibang ko ta urnong taday jay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasam. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang-arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumatlaang. O, san ka di? O di, masukatan tumatlaang tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid aktap no umayak agina na. Pinagbakasyon nakti kumpanya pagtartrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang na operaan iti Galston. Anya? No kasta? Dito'y ka pa'y Pilipinas? Kano nga iti pa nagsubli medyo abroad? Tsak pa mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay bulan. Masapal nga agpaimbagak pa eh. Akit, kasano nga ro din dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert?
Panag ko na. Nas ka naliklikan tapay laang ti pa nagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito iti asawa. Agam, Rose. Agpalamis tapay laang. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsaka balan. Among no kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo, mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose. O anya, agpili ka. Liklikan tapay laang ti agsinarak, wano agsinatan. Okay. Sige. Umanogot ako ni ti kayat mo. Ti karim kanya ka. Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Di kayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo di ti kotse. Alawanin. Sige. Tamang i-transferak iti bank account mo intun pikat. Okay. Ngayon ang tungaraw na. Iti kasta. At dapat pang-allowance ko. Wen ko naklang arutin. Tay takit ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman ka. Sige. Awanan niya man na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awampay mo, sir. Ato yan ti agasyaw, sir. Agyaman manan. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawa, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Ay, di kwa, sir. Pangasi yu manan. Ibagayo ko man daan mo yu. Kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon dangag majong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumwar. Kadwa na ani. Sino, Manang? Ay kwa. Ti kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mo lang ano da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Manang Susan? Ay, sos apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinay-bagak. Pasensya kayo ta. Pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Ay, apaw. Tila mo, ti malablabid mo ngamin na ito ang iwat. Ay, apaw. Sa dino tinaggapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga daouting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da dyan, Bernie? Wala. Tay sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matkan ka. San ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Kan dagiti daduma ngayno sarmi ang nag-outing. Kaano pa'y aluklukwen nak, Rose? Kaano pa'y? Ha? Anya ka din dagiti ngay bagbagam, Albert? Sana ka bulsak. Nakitak ti panaginggin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adimsaag kayo. Albert. Awaran kayo tibain. Agri-griga ta kijabalasi yung taong agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basurkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti ka sa pula kas may sa babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ep iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Siyak pa'y gaya man takin basol. Wen!
Basol mo matlang! Gaputa awan ka iti sibay ko! Pasol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayo nga gina. Lagawan kat nga pain mon, Rose. Ibatan na kalbat! Ibatan na! Ibatan! Ibatan taropang. Bastos, Calvert. Albert! Hustan! Sikat ti bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay, ayatan ni Rose, Albert. Ay, ayatan taropam. Ay! Hustan, Albert! Hustan, Bernie! Pumanaw kan! Pangasim! Ang sarita tan tulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bain. Pumanaw kayo, Adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Maornos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.